Hello guys, and tini sopai ka finally. Night ni norok han video nos plan sim pai thak jara soya kare. Wow, lên night thok mo tong thok. Happy di je tong nai Bengaluru Orion mall. Còn tầm khơi mà nó đó, đây đi đọc brand được cảm cái mà nó lên được cảm. A few moments later. Phải đi cái sừng tini cái xa mall này lấy này. Mall cái bilai night talk, cái bilai to vật talk, cái bộ bilai cảm mà nó jago, cái chỉ ni borok bo job khlayo ho jago, mall ni bu mongka Orion mall, chỉ ni borok tongo jago, tini malai bilai yang bekas rangka, asu bin malaya an dol bai tini si malai siwo. Hai pano bini kam beji ni gunai ang babai phanya puru malai malia hai pano lo next time batayo sa thang puru malai nei ang bono sai ka boka hai pano bo belai bo tini serangjak ang bai malai belai no hambai bono nai tong ni nok sin bidin na saya kare Ini kabilai night talk. Lo iman dengan rock. Kabilai iman. Lenanya apa? Tong thokat ini terus sopalan bagai lain aja macam tam shopping macam rumah tangga ke penuh sinai orang ke penuh imannya orang ke beri bisingo angkai permission kere bisingo kamera kelanya nih an bagina rokno jeng ri dukana phurumalia ri painani rok topono kita short kai nokno jeng phuruman bagi sai tokdai sai ri paima rokno phurumang lak rumo thang ga seng tam pai aba seng baita nai to ni rok sin bidino plan chen paita jara tong thokat ini terus sopalan bagai lain aja macam tam shopping kerja rumah tangga ke penuh sinai orang ke penuh imannya orang ke beri bisingo angkai omong ke ladies shop ni
pati tini marke